Hello everyone, welcome back to my channel. Oh my god, kinapui tayo la mo yan naite Robizana noodles, 2 times spicy noodles, and we have some king chili. Again, is srachi made a razai. Again, ribum sobe. So make sure you like and subscribe my channel. Okay. And we have a lemon juice. I mean lemongrass juice here. Chopstick tasty man eh. I forgot tissue paper. Right now. Logo background na ngồi lấy he. I want to eat sriracha. Ano nili ko? Oh. Thank you though. Good job, Mom. Try to see this one. It's hot. Sriracha tayo lu changa ta kono. Take this bonnet. Sriracha ko get tayo lu ga chi tayo chi. Ito ka man, sarap si Pungket. Sarap si Pungket ito You ka want to man. eat? Take. Tayo ni tayo maga. Kailangan ko gusto. Quantity kendo na to kumda maga.
noodles very hot and spicy. Sorry. Gasa. So, tignan kita tayo dire. Wow! So, sawangan ka. Sa mo si Prenes na. Ngayon ni mo. Ni này mong mày. Tôi chủ tem ni bile ba. Anda. Sai bấm tôi quá. I told my brother to come in front of the camera. He's hiding behind the camera and making noise. We can hear your voice. Tagula ka galay. Puting ka? I'm ready. Hey mang mày. Kem rau ang lo bị bông makalu. Cannot eat anymore. Tidur mi. Tidur ni. Ya, tidur lah kah. Dali na ako diyan nga.
đi cái này lòng này tôi đi Full, I'm full, very much full. Light. Tedo. tôi đi lúc mình không đâu Lay, tegulagay. Eat this egg. I am totally done for today. Theo cầm đây là cái nước sữa chỉ phun cái tê luôn theo rồi. So guys, we have done and bye bye. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.